guys, dito tayo mismo sa Daang Katutubo, papuntang Daang sa Mapita guys. Ayan na guys, yung asawa ko guys. Yan, kasi may pinuntahan kami dito. Importante, ayun. Silang dalawa guys. Mamaya punta kami ng Mapita. Ngayon sila oh. Akit kami guys. Mamaya ulit, bye bye. Maya na pag nasa highway kami. Malapit lang naman na dito eh. Uncle Tom. Ante! Uncle! Say hi. Hi. Papa ni at mama ni Lawrence. Yan. Yan naman, hindi ko alam. Ito. Mal. Mal. So guys, mamaya na guys ha. Bye bye. Hey guys, tayong Mapita ngayon. So, check na lang ang daan guys. Sabi nila maganda daw eh. So, hindi pa natin natatry guys. Papunta pa lang tayo ngayon. Sabi nila, paikot-ikot daw eh. Yun! Subscribe na lang mo guys ha. Boots TV. Mapita. Sa Daang Kalikasan, di tayo nakapasok eh. Ito na lang. So guys, dito na tayo guys sa mas medyo mataas-taas guys. So, ito tinatawag nila Mapita. Dito daw. Pero parang same dun sa pinuntahan ko sa abroad ah. Parang Palaw style din ah. So guys, tinan nyo itong daan papunta dun sa taas guys. Dito tayo sa Mapita, sa taas guys, silo. Yan. Yan guys, so yan, naghanap tayo guys dito guys. Yan. So magano-gano tayo dito. So yun yung pataas guys oh. Ito naman yung pababa. Ito guys. Grabe oh. Tarik. Yung pataas guys oh. So guys,
guys, nakita nyo na guys. Salamat. Mamaya ulit pag uwi namin. Yan ang sila oh. Mga kasama namin. Yan si Banji, asawa ni Lawrence. Yan kapatid ni Banji. Thank you guys. Mamaya ulit. Aakyat tayo. Kasi hindi na kaya ng motor. Kaya naman, kaya lang. Mahirap na. Hirap pala guys. Kaya to single. Kaya to laban. Guys, uwi na kami guys. See you sa next vlog namin guys. Uwi na kami guys ha. Next ulit.